Mattia Preti lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu, meta jibdel l-istil u jpitter fl-istess oratorju fejn pitter Caravaggio. Il-protagonist fl-episodju tal-lum huwa għal darb'oħra Mattia Preti, għax Mattia Preti ma pittirx biss is-saqaf, iżda ħaf idejh ir-ridekorazzjoni tal-katedral kollu. Iżda ejja niftakru ftit x'kien qabel xejn dak li ħajjar lil Mattia Preti jiġi Malta u kif bdiet l-istorja tiegħu ta' 40 sena fuq gżiritna. The story of Mattia Preti in Malta can be traced to the chapel of Aragon, Catalonia and Navarre in St. John's, where Grandmaster Martin de Rodin wrote to Naples asking for the most famous painter in the city. And Preti was contacted because of his reputation and also because of his involvement with the order. He was already a Knight of Magistral Obedience. He was commissioned with the painting of Saint Francis Xavier for the chapel of Aragon, Catalonia and Navarre, which now hangs on one of the side walls. And this acted as almost his business card, I would say, or a catalyst that then encouraged the Grandmaster to continue commissioning work from Preti and for Preti to start his move towards Malta and his quest for an elevation in knighthood. U waqt li kienet ipitter is-saqaf, beda jpitter affarijiet oħrajn, beda jpitter kwadri għal Grandmastru, jiġifieri jpitter għall-Knisja Żgħira ta' Ħallija tal-Mirakli, pitter għall-Knisja Żgħira li hemm il-Busquet li kellu l-Grandmastru. U pitter dawn l-altari li hemm fil-Knisja, kważi l-altari kollha, kważi kollha, mhux kollha, u l-lunetti. Dal-katedral dil-Knisja għal 20 sena sħaħ kienet kantjere, kien jisu Malta insomma, kien kollu scaffolding, kien kollu xogħol, mhux biss ta' pittura, għax kienet isir ukoll it-tnaqqix fil-ġebel ta' dak li hija dekorazzjoni tal-ħitan li uħud minnhom mhux kollha, uħud minnhom huma wkoll fuq disin ta' Mattia Preti, uħud mill-qobra mhux kollha. Uħud minnhom huma wkoll fuq disin ta' Mattia Preti. U hawnhekk tibda tidħol dik li ngħidula the total work of art. The total work of art li inti il-pittura, l-iskultura, l-arkitettura u d-dekorazzjoni tanti kollhom l-istess stil, armonija ta' stil li inti meta tidħol fil-Knisja huwa kollu jingħaqad f'ħaġa waħda. Iktar milli tara biċċiet, inti qed tara a total work of art. Dil-skultura, dil-ġiġwiġija jgħidu hekk ta' skultura u ta' elementi barokki kollha indurati bid-deb, illi fil-fatt kienet jidher li l-idea setet kienet ta' Mattia Preti ukoll. Fuq eżempji li kien hemm diġà ġewwa Sqallija, partikolarment Palermo, illi però ma kienux indurati, kienu skolpiti fl-irħam. Id-differenza bejn hawn u Palermo hija illi l-iskultura saret hawnhekk fil-post.
ma nħadmitx biċċa bħalma nħadmet Palermo fl-irħam, imma saret fil-post. U għalhekk kienet iktar diffiċli għaliex ma setgħu bl-ebda mod jagħmlu żball essenzjalment. Kien ħafna iktar diffiċli. U għalhekk insibu ċertu anki difetti żgħar pereżempju fis-simetrija, ma huma żgħar ħafna, kważi l-iskultura nistgħu ngħidu li hija perfetta. Dina mbagħad ġiet indurata bid-deb fuq sfond ta' kulur differenti, jiddependi minn kappella l kappella. Although stylistically the church looks to Italy and to Rome especially, the stone carvings are something typically Maltese and something I would say unique to the island. The sculptural decoration and the carving within each chapel date to before Preti's arrival on the island, but we can see that Preti was the main impetus for then the continuation of the carvings of each chapel and gave it a more robust and sculptural form. Amongst the first of the chapels to be decorated was the Chapel of Italy, and we can see within the chapel the early decorations, which perhaps are more shallow in style compared to other areas of the church and chapels, which are more robust and perhaps almost come out towards the viewer in a very sculptural way. Id-dekorazzjoni fuq il-ħajt tal-Kappella tal-Italja tilħaq il-qofol tagħha fl-emblema ta' Santa Caterina tal-Ixandra. Ir-rota u x-xabla, l-istrumenti tal-martirju tal-Qaddisa, flimkien mal-kuruna tal-glorja tagħha. Naraw ukoll il-ġilju u l-palma, simboli tal-verġinità u l-martirju. Some of the chapels follow designs by Mattia Preti, and through the use of contrast of light and shade, through the accentuated sculptural quality, these really link the carvings to his works of art. And we can see almost that some qualities within his paintings have been translated to the carvings in the walls. I mentioned that this is something uniquely, so to speak, Maltese. It's very much because of the properties of Maltese limestone. The soft stone is very easy to carve, and thus it was well suited for the decoration in the church. Within each chapel, with the decorative carvings, it was usually a carver working with a gilder. We have instances where we have many hands working in the same chapel and different gilders as well. The Chapel of Germany was amongst the last to be decorated with stone carvings, and we have documents that actually note the Lang's wishes to create carvings that are like the other chapels, where we can date carvings due to their robustness. So at times the more shallow carvings are earlier, possibly that even date to before Preti's arrival on the island, and others are later, due to their more sculptural quality and perhaps the decoration almost in the round. A lot of the times as well, the decoration holds the coat of arms of either the Grand Master or of the person who was commissioning and paying for the carvings. So looking at the elements of the decoration help us to date the stone carvings within each chapel. The iconography of the stone carvings at times is purely decorative with floral motifs, etc. At times incorporate the coat of arms of individual knights or the Grand Master.
and also make use as, for example, in the Chapel of Germany, the eagle within the decoration. That forms part of the coat of arms for the Lang. So it is intelligent in nature, or it is rather representative. And although it forms part of the general scheme of the church, it is individualized for each chapel. We also have a number of figures within the work, angel, Moors, etc. And these together form the total iconography of the chapels and the stone carvings. Il-ħitan imnaqxa u ndurati bid-deheb huma karatteristika unika tal-konkatedral. Uħud minna jiftakru kif żmien ilu dawn il-ħitan kienu kważi suqet qabel ma beda l-proċess ta' tindif u restawr. Ma kienx jgħaddilek minn moħħok illi dawn il-ħitan fil-fatt kienu miksija bid-deheb. Ma' żmien din l-induratura tneżżat. Fil-fatt aħna niftakruh ukoll li partijiet kbar minnu din l-induratura kienet imneżża minna, il-ħitan kienu mneżżaj minn din l-induratura u kont tara biss swidija. Ġifieri fiha id-deheb, speċjalment fil-partijiet t'isfel, kont tara biss swidija l-induratura ma kienitx hemm. Ġifieri wieħed ma jistax jimmaġina wkoll differenza illi tara llum biżbuħija tal-induratura li għandna llum għal meta konna nafu aħna għal żmien twil meta il-ħitan kienu mneżża minn din l-istess induratura. Fil-fatt għandna ħallejna parti minna ta' kif kienu l-ħitan qabel ma reġgħu ġew restawrati kif nafuhom illum fil-kappella ta' Auvergne, li hija l-kappella dedikata l San Sebastian, hemm parti mill-ħajt li tħalla apposta biex wieħed jara differenza kif kien qabel ma ġie restawrat u llum il-ġurnata li huwa restawrat b'din il-glorja kollha tiegħu. Naturalment dan ir-restawr sar fuq inizjattiva u bil-ħidma kbira tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan illi bil-ħidma tagħha, b'inizjattiva tagħha illum il-ġurnata nistgħu ingawdu dan ir-restawr stupend illi sar f'din il-Knisja. Mhux biss tal-ħitan imma ta' diversi partijiet oħra, ta' diversi pitturi, ta' diversi skultura illi llum il-ġurnata nistgħu ingawdu permezz tal-ħidma li saret ta' din il-fondazzjoni biex il-konkatedral ingawduh kif qed ingawduh illum u jalla il nisperaw illi fil-futur jibqa' jitgawda fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Lura l-Mattia Preti li baqa' dej bix-xogħol tiegħu f'Malta, kwadri u lunetti fil-kappelli tal-lingwi u kummissjonijiet oħra barra l-Knisja konventwali. F'dan l-40 sena meta jkollok artist daqstant b'saħħtu, l-istil ħajinbidel. Da huma dawk il-medjokri li jibqgħu dejjem jaħdmu fuq l-istess stil, tant jinbidel li nistgħu naqsmuhom f'fażijiet u alla volja numru kbir ta' kwadri ta' Mattia Preti m'għandhomx data speċifika, jew għax m'għandhomx data jew m'għandhomx dokument, xorta nistgħu ngħidu mhumiex tal-bidu Ruma jew ta' Napli jew ta' Malta jew inkella tardivi. X'jiġri? Meta wasal Malta pitter ħafna alla Venezjana, kuluri li kienu ċari ħafna, kuluri li kienu armonjużi ħafna u b'sens kbir ta' trionfalizmu kif għandna fis-saqaf ta' San Ġwan. U wara kważi
15-18 sena hawnhekk u fejn ma kellux iktar għalfejn joqgħod jimpressjona kull darba, ix-xogħol tiegħu jsir iktar luż, isir iktar xolt. U kolli naqqas il-palett. Il-palett ġifieri l-għażla ta' kuluri. U ikabbar it-tonalità tiegħu. Jerġa' jmur għal dak li ngħidulu chiaro scuro, li fil-bidu Preti fil-bidu kien Caravaggist. Allura għall-aħħar ta' ħajtu Preti jerġa' jidħol f'dak it-tip ta' tenebrizmu ngħidulu fejn għandek ħafna chiaro scuro li jibdel it-temperament tax-xogħol tiegħu. Jien l-istudenti ngħidilhom x-xogħol tal-aħħar ta' Mattia Preti mhuwiex forsi daqstant sabiħ b'mod dekorattiv. Ix-xogħol tal-bidu jisbaħ b'mod dekorattiv, però żgur li huwa aktar profond, iktar silenzjuż, iktar drammatiku u iktar għandu ċertu austerità. Huwa xogħol ta' artist li kienet jixjieħ, ġieli da sa 80 sena kien għadu qed jaħdem, artist li ma kellu għalfejn juri lil ħadd kemm kien bravu, artist li beda jpitter iktar għalih milli għal ħaddieħor. U hemmhekk fil-daqqiet tal-pinsell dawn l-elementi kollha jidhru. Lejn l-aħħar żmien ta' ħajtu, meta Mattia Preti kien diġà artist indaħħal fi żmien, beda jaħdem fuq id-dekorazzjoni ta' dan l-oratorju. F'dan l-ispazju 70 sena qabel, Caravaggio kien pitter il-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan. L-oratorju ovvjament jaf it-twelid tiegħu anke minħabba il-konfraternità ta' Rużarjanti. Ġifieri naħseb l-istorja tibda mill-konfraternità ta' Rużarjanti li kienet imwaqfa mhux hawnhekk u laqqas dan l-oratorju li marbut ma' dil-Knisja, ma kienet imwaqfa fil-Knisja ta' San Domenico Porto Salvo kif ngħidula. U x-xogħol din il-konfraternità kien speċifiku ħafna, kien li iġeddet jew ikabbar il-kult tal-Madonna tar-Rużarju. Dak kien xogħolhom prinċipalment, imma għad kellhom jisu xogħol ieħor li kienu jieħdu ħsieb nies speċifiċi u kienu jieħdu ħsieb in-nies li kienu se jkunu ġustizzjati, ġew dawk il-priġunieri Kristjani, importanti ngħidu għadin ma kienux jieħdu ħsieb l-oħrajn, imma il-Kristjani li għal xi raġuni jew oħra probabbilment għax kienu akkużati biqtil, kienu se jkunu ġustizzjati. U allura x-xogħol ta' Rużarjanti kien li jħossibhom, jħossib daw il-priġunieri fl-aħħar, speċjalment fl-aħħar 3 ijiem ta' ħajjithom. Il-proċess li kien jissejjaħ in-kappella. Daw kienu jpoġġuhom fil-kappella, kienet tkun mewta qaddisa din fl-aħħar mill-aħħar. Daw tant kienu jiġu imħejjin b'mod perfett li kienet paradossalment imħejjin bħala mewta qaddisa. Anyway, billi kien hemm ħafna mill-membri ta' din il-konfraternità kienu mill-lieder imlaħqin fl-ordni, dejjem kienet ix-xewqa tagħhom li forsi l-oratorju tagħhom li kien iktar l-isfel lejn San Piermo allura jitla aktar lejn ċentru tal-belt. Jekk jista' jkun jagħmel parti mill-Knisja konventwali, minn din il-Knisja ta' hekk. U hekk ġara, l-ordni xtaqet tibni oratorju u daw jisom daħlu fin-nofs ir-Rużarjanti bl-idea li forsi b'xi mod l-oratorju jistgħu jibdew jużaw huma. Imma dejjem kienet din naqra problema, insomma, x'inhi r-rwol propja tal-oratorju. Jekk hux jappartjeni lill-ordni jew l-oratorju huwiex tal-konfraternità, tal-fratellanza tal-Rużarjanti. U xi ftit naħseb dan id-dubju baqa' hemm għal ħafna żmien, sakemm fl-aħħar l-ordni nexxilha teħles mir-Rużarjanti biex ngħidu hekk. Nistgħu ngħidu li meta pereżempju Caravaggio ġie Malta fis-sajf tal-1607, naħseb hekk sabu l-oratorju dan il-personalità naqra inċerta, insomma, hux tal-ordni jew hux tal-fratellanza. U fil-fatt jekk forsi nġebdu naqra argument nistgħu ngħidu anke l-pittura li mbagħad kellu jagħmel Caravaggio fil-fatt tal-oratorju, naħseb tipprova taqbad dawn iż-żewġ aspetti tal-oratorju, mela l-oratorju tal-ordni.
u x'kien xogħlu allura l-oratorju użat mill-ordni kien biex iħejji lin-novizzi, il-kavallier il-ġodda, bżar u mhux bil-fors żgħar. Caravaggio innifsu kien novizz għalkemm ma kienx daqshekk żgħir. U allura għandek il-martirju tal-qaddis patrun tal-ordni, San Ġwan il-Battista. Imma l-pittura kważi maqsuma fit-tnejn u xek fuq naħa għandek il-martirju tal-qaddis. U fuq in-naħa l-oħra għandek dak iż-żewġ priġunieri qed iħarsu lejn il-martirju tal-qaddis, il-mewta qaddis allura ta' San Ġwan il-Battista. U naħseb dawk iż-żewġ priġunieri minn b'xi mod anke qed jirriflettu it-tieni rwol jew ir-rwol ieħor tal-oratorju li kien ir-rwol marbut iktar mal-fratellanza tar-Rużarjani. Fl-oratorju Mattia Preti ħadem fuq proġett ieħor importanti ħafna. Ġie inkarigat bid-dekorazzjoni ta' din is-sala ddominata mill-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan. Mattia Preti kellu jżejjen is-saqaf u l-ħitan tal-ġnub. U hemmhekk naraw ukoll li Preti qed juri rispett kbir lejn Caravaggio. Mela, jekk wieħed jara x-xogħol tas-saqaf ta' San Ġwan u jara x-xogħol ta' Caravaggio, m'hemm xejn li jorbtok wieħed ma' ieħor, però fil-verità Mattia Preti beda jaħdem Ruma fl-1632-33 bħala Caravaggista. U kien influenzat ħafna minn Caravaggio, allura meta ġie kommissjonat lej il-bidu jew lej l-aħħar tas-sebgħinijiet 1670s, early 1680s biex ipitter is-saqaf tal-oratorju u x'għamel? Ħares lej Caravaggio u qabad il-kuluri u t-tonalità ta' Caravaggio. Tkellimna fuq dak li huwa the total work of art, semmejniha the total work of art, u Preti dak li rrid joħloq il-palett li huwa uża hija palett li għandha l-istess kuluri eżatti tal-kwadru ta' Caravaggio, tad-dekollazzjoni ta' San Ġwan Battista. It-tonalità hija wkoll l-istess. Allura meta inti tidħol fl-oratorju u tħares lejn il-passjoni ta' Kristu għaxu fis-saqaf, pitter il-ċiklu tal-passjoni ta' Kristu. Mbagħad fil-ġnub għandek il-qaddisin tal-ordni. Meta tara dawn il-kwadri li pitter Preti, hemm armonija kbira u dialogu sabiħ ħafna max-xogħol ta' Caravaggio. Fl-oratorju, Mattia Preti pitter it-tieni serje ta' eroj tal-ordni. L-ewwel waħda, impittra b'ton ċelebrattiv, hija dik li naraw fis-saqaf. Iżda l-eroj tal-oratorju huma aktar intensi u silenzjużi u jdaħlu l-ispettatur f'atmosfera ta' talb u meditazzjoni. Dawn il-qaddisin imorru lura fl-istorja lejn il-bidu tal-ordni f'Ġerusalemm. Il-ħidma ta' Preti kienet tinkludi wkoll xogħol ta' dekorazzjoni fuq dan is-suffett tal-injam li fih kellhom jitpoġġew ukoll 3 kwadri oħra minn tiegħu. Fit-truf naraw l-Ecce Homo u Kristu nkurunat bix-xewk. Fiċ-ċentru mbagħad
kwadru li juri l-mument meta qed jiġi molli s-salib ta' Kristu. Kwadru mimli personaġġi robusti u f'moviment, tipiċi ta' preti li jimlew l-ispazju iżda ma jnaqsux l-importanza tal-figura ċentrali ta' Kristu. Żgur illi meta preti daħal biex ipitterem u beda jaħseb, f'moħħu għal jien ma rridx nirbaħlu lil Caravaggio, forsi diffiċli tirbaħlu, imma seta' faċilment juża palett ġbi kuluri li huma vivaċi ħafna, seta' faċilment juża iċ-ċelesti, l-oranġo, iċ-ċar li juża fis-saqaf ta' San Juan, mentri huwa għażel li juża l-istess ground, l-istess preparazzjoni, kemm fil-metodoloġija kif ukoll fil-kulur li juża Caravaggio. U dan huwa tribut fejn hu qiegħed jipprova joħloq din il-linja ta' Caravaggio Mattia Preti, minn Caravaggio għal Mattia Preti. Batem din il-ħaġa li da Mattia Preti għamel is-saqaf kollu. Kien direttur ta' kollox hawnhekk. U mbagħad it-titular m'għamlu xu. U din hija kważi stramberija. Għalfejn m'għamilx it-titular hu meta il-kommissjoni saret fl-1656, 1665, meta hu kien jgħid fl-aqwa tiegħu, meta kienet lesti x-xogħol. X'ġara? Naraw illi l-Gran Mastru, forsi fuq parir ta' Preti innifsu, kiteb lill-ambaxxatur tiegħu ġewwa Ruma u xtaq disin ta' Bernini, tal-kbir Gian Lorenzo Bernini, li kien l-iktar skultur importanti internazzjonalment, kien l-skultur tal-Papa ġewwa Ruma. Però l-ambaxxatur jiktiblu lill-Gran Mastru jgħidlu isma' forget it, jgħidu nsija. Bernini sejjer Franza, għax kien jgħatlu ir-re ta' Franza, Louis XIV. U jgħidu, imma hawnhekk jgħidu li hawn ċertu Malti, qed jirreferi għal Melchior Regafà, li da Bernini jibża minnu, hawnhekk id-diċerija hi li Bernini qed jibża minnu. L-istorja hi li il-Gran Mastru mbagħad jgħid l-ambaxxatur jgħidlu ejt il-Gafà jagħmilli proġett. Jagħmlilna l-proġett. U jgħidlu jagħmlilna proġett wieħed bil-kolonni, ġifieri jien naħseb illi xorta kienu qed jaħsbu li ħajkun hemm pittura u li ieħor kon l-eskultura, bl-iskultura. U da Melchior Regafà jiġi Malta fl-1666. U ġib miegħu dan il-proġett. Tant ikun b'saħħtu, tant ikun sabiħ, tant ikun meravigljuż, tant ikun differenti li l-Gran Mastru u l-Kunsill tiegħu jaċċettawh immedjatament. U daw jaċċettaw li dal-proġett kollu kellu jsir Ruma. Ġifieri da Melchior Regafà rebaħ kommissjoni importanti li ma rridx ngħid tillifa Mattia Preti, imma li spiċċat li Mattia Preti m'għamilx it-titular. Fil-verità dal-proġett dam 40 sena, għax Melchior Regafà jmut sena wara waqt li kienet jaħdmu, tant ikun hemm komplessitajiet, tant ikun hemm diffikultajiet biex il-proġett jerġa' jsir għax dak il-monumentali li mbagħad l-ordni titilqu dan il-proġett u kien biss 30 sena wara l-kavallieri, il-Gran Mastru ieħor indinjam, reġa' qabad dan il-proġett u bagħat lil Lorenzo Gafà hu Melchiorre bagħtu Ruma biex jerġgħu jibdew jaħdmu fuq il-proġett. U finalment fl-1704 jaslu żewġ statwi monumentali tal-irħam li ħaddimhom skultur Taljan ġewwa Ruma jismu Giuseppe Mazzuoni.
aktarx li Mazzuoli kien influenzat mill-istil barokk ta' Bernini u minn Alessandro Algardi li kien aktar klassiku. Jieħu x-xejriet mit-tnejn u jagħtina din il-biċċa xogħol monumentali fejn Kristu jirċievi l-Magħmudija minn San Ġwan il-Battista. Is-sabiħ tagħha din l-istorja hi li meta mbagħad tibda tfittex u tibda taħdem fl-arkivju, tibda tara u taqra l-biografiji u tibda tinduna li l-biografi ta' Giuseppe Mazzuoli jgħidu bċarezza li da wasal Ruma f'nofs is-sittinijiet u l-ewwel ħadem ma' Melchiorre Maltese, ma' Melchiorre Gaffà. Jiġifieri, waqt illi Melchiorre Gaffà kienet jaħdem fuq l-ewwel proġett tiegħu għal San Ġwan u miet waqt li kienet jaħdem il-proġett, Mazzuoli kien jgħat miegħu. Ġifieri Mazzuoli kien skultur li kien jaf b'mod primarju il-proġett tal-bidu ta' Melchiorre Gaffà. Issa, kemm hemm mill-proġett ta' Melchiorre Gaffà u f'dan il-proġett ma nafux. Żgur li Melchiorre Gaffà rid jagħmel glorja waraha u hawnhekk glorja għandna. Il-proġett ta' Melchiorre Gaffà kellu jkun fil-bronz, mentri din hija fl-irħam, u mbagħad ittieħdet id-deċiżjoni li x-xogħol isir fl-irħam. Jiġifieri kemm qed naraw Melchiorre Gaffà hawnhekk ma nafx ngħidlek. Interessanti li f'dal kantiere kollu, ġifieri dat taħbit u dal li tisma' ġo San Ġwan kważi kif għandna issa ma kulħadd inaqqax kulħadd dal-scaffolding kollu li kien hemm fl-1600 fis-sittinijiet u Preti kien id-direttur ta' dan ix-xogħol kollox fideh. Il-Ġermaniżi għall-kappella tagħhom tal-Ġermanja flokalu lil Preti qalu lill-artist Malti Stefano Rardi. U di hija naqta sorpriża kważi. Naħa ngħidu għalfejn ma tawx il-Preti meta Preti kienet jagħmel kollox. U għalfejn Preti ħallilu ma ġġilidx biex joħodha meta inti tagħmel kollox għal waħda ma tagħmilix. U min-naħa l-oħra naraw li l-Ġermaniżi żgur li kellhom fiduċja fi Stefano Rardi għax inti ma trix tagħmel xi ħaġa l-unika waħda li m'għamilx bħal Preti u mbagħad tkun flop u meta inti tinawgura ma jkollix l-istess kwalità li għandha Preti. Fil-verità m'għandix l-istess kwalità, però ta' min ngħidu li hija l-masterpiece ta' Stefano Rardi. Din hija l-adorazzjoni tal-Magi li hemm fil-kappella tal-Ġermanja li żgur hija l-aqwa biċċa xogħol li qatt Pitter Stefano Rardi. Stefano Rardi, a local artist who possibly never traveled abroad for his artistic training, really improved his style through the use of prints. His prints were mainly from early Bolognese classicist artists, including Annibale Carracci, Domenichino, etc., Lanfranco, and he incorporates these in his works, and this is what really gave his style a push to the forefront of the Maltese artistic scene. In the Chapel of Germany, he paints the titular showing the adoration of the Magi and two lunettes showing the Nativity and the Massacre of the Innocents. Unfortunately, we see the artist's shortcomings in the lunettes, where he does not manage to compose his figures and his composition convincingly. So we get a sense of overcrowding, and we also get a sense of almost déjà vu, where we can identify the work of the influence of other artists that he uses from his prints. So
For example, we can see citations of Domenichino within his works. And he does it in a way where it is, I guess, less successful than his other citations. And it gives a bit of a déjà vu feeling within the work. Gherardi ngħidulu artist klassiku, jiġifieri kien influenzat minn artisti Taljani bħala Annibale Carracci, Guido Reni, Domenichino, differenti minn dik il-virtuosità u d-dinamizmu ta' Mattia Preti, però hawnhekk daħal għal dik challenge u Pitter kwadru li għandu ħafna figuri, għandek il-Madonna bil-Bambin San Giuseppe, il-Maġi u il-retinju kollha, u mbagħad hemm l-Anġli fuq li ħerġin mir-repertorju ċar ta' Guido Reni. U li jagħmel Gherardi beda jħares lejn dawn il-maestri Taljani tal-barokk tal-bidu tas-seklu 17. U għamel b'mod ikkwotom, mhux ikkupjom, ħalli nkun ċar. Għamel kwotazzjonijiet importanti ħafna fi kwadru fejn in-narrattiva kienet tiegħu. The scene is well composed, the palette is also classical, and there is an air of restraint and poise within the work. It's a very charming work, and this really secured the artist's reputation as an artist in direct competition with Preti. Although we say direct competition, Stefano Gherardi did take a lot from Preti, and I imagine that rather than competing for commissions, because there was an abundance of commissions, it was more that there was an interesting dialogue between the two artists, one that was painting in the classical style and one that was painting in the more contemporary Roman style. Id-disin huwa b'saħħtu, il-valuri tattili, ġifieri kif id-drapp jekk huwa satin jidher isu satin, jekk huwa huma wkoll b'saħħithom u l-kompożizzjoni hija wkoll valida ħafna. Mattia Preti mit f'Malta ta' 86 sena fit-3 ta' Jannar 1699. Mattia Preti interessanti għax il-ħajja tiegħu qisu fiha mill-bidu tal-Barokk u l-aħħar tal-Barokk għax huwa twieled fi-1613 u miet f'1699, ġifieri kważi seklu ħajtu fis-seklu 17. Kontribwixxa ħafna għall-arti barokka u baqa' jaħdem f'Malta sakemm miet. Ġifieri l-aħħar opra li jagħmel hawnhekk San Ġwan kien ix-xogħlijiet il-pitturi tal-qaddisin tal-ordni li hemm fl-oratorju. Huwa midfun hawnhekk f'San Ġwan u huwa ftit mill-artisti li nsibu li ħadu l-istess ima biex ngħidlek daqs il-kavallieri l-oħrajn.
Fl-episodju li jmiss, l-400 qabar mix bl-irħam li jsawru l-art tal-konkatedral.